Ka MIT University ha Shillong kadai ka jaka pule na kabanta ki chingpule bapher kum ka BA in Economics, BTech in Computer Science, BSc in Public Health but kiwei de bantip company ach phangkane ka university pila ban phone how to number khandai pran riu lai nyau khandai san nyau. Menin kasngi ka khatsan trik banai jemmang arjab san kaseng Voice of the People Party State Youth Wing hakajingelamu ba marbo dekhar Presiden kalalej ban yakndo yau General Manager jongka BSNL nakabenta ka jingbom siu tulap ka bahado khatlai banai jongka office yaki housekeeper ki jongka habai kren badu General Manager kat ki katto kanni ki officer ki la ai daw baka jingslam ban siu yak tulap jongki ka dei namar ka jingbom poi ki bil kiba kila phash thi shaka CGMT circle jongka bat shaka corporate ka badon hadal hi hadin ka jinga kren pen bet bat ka VPP o General Manager bat ki officer ki kular ban siu arbnai ka tulop na ka emergency fund bat ya ka tulop ka badang sa kila kular ban siu haki banai ban wan bat kin sa tho shithi biang shaki bor bahalor la kular ka office BSNL lingba o General Manager Minta ka step nagaliang ka VP Bing lawan hang niya po ka office BSNL ka GMTD bani kendu ya u General Manager kadawi ke jingwan ke jingi bani kendu ini GM kalong ba idon ki pardok personal kujungi ilong kumi kujungi ki tray hang ka office kum ki housekeeping kim simlayo ya ka tulok kujungki tulok kujungki baki simlayo kadai nadu u Islam uwa mensim senam arpo usau nadu upunai mi bat hadu mentau senam hadu ni upunai ki Islam yo ya tulok dena kalian kujungi mila sofia hadu kata-kata bat kalian kujungki kila komplain kila pentip sangi pat mentak step ilawan wood bani kendu ya UGM pat kapor bani kendu UGM akan step kamu minta kajinget hai nakaliang ka VP Youth Wing pat nakaliang UGM kalane pemba sikenta guna AA pat UGM ulak khodut yaki officer ki jongki ban kili yaki ba nakai kadau ka office ka klemla ban siu ya ka tulop ka jongki kadawi ba ki officer kila pentau khmat jung GM kalong ba ki klem yo ya kata kabil ba nakaliang kanika office GM PD kila submit hangtai hapo CGMP kabaha pawai na ki circle ke jongki hangni hapo kabadan hangni hapo hajan hangni hapo additional secretariat dena kaliang kejungi ngila kentu yo General Manager bat ngila ong yu ba kumno ki aikam ya ki pardo ki persnam ki jungi ki patre ki papen code office bat ya ka payment ki klem la ban sil berkat mapi hadu kumba khat lai bana ka tulok ki klem yo ban sil na kani ka office ke jungki de na kalian ka VP ke jungi na sokya ba hadu ka kamar kini kide ki patre ha ka line housekeeping bat kide kilong keme kilong keme bat itulok ijing siru ide ibarit pat kalakta sipun ba nakaliang kejongki namar ba kumnokin penya ya kaying kasamo batin ped penya ya kaying kasam kejongki akaba kani office ka kemla bansiu ya kata ka salary kejongki kani hi ka onlam sa kata ka amount ya kata ka harassment of workers kalau illegal kena kaliang kejungi nila pressure bed nila penpor bed ba da kumno mentau puna kidi bersil lada kimla aru berokot ya kata ka khalai puna ya kata ketulok kejungki ndrai kumno hauni puna ubamenta pihak pensil tena kaliang kejungi ngila pat ya kata bat ngilayanya apa bat nakaliang kejungki pat kai kepasukan nakaliang kejungi bat nakaliang kejungki pat kila menjur bat kilawak ya kilat kilenti kumno bakin pelat ya kata kepimen namar dia kan kepimen kiong bak haplek sata sport CGMP saka circle bat nak circle ka haplek sata sport corporate kata corporate ka haplek satu sata sport Delhi dan nak yang kejungi ngilaong yaki bak kihapan si kumno siteng nak di ka tulok bakim yo dan rai nak yang kejungi kila penpau ya kata kejinge dan nak yang kejungi ngila kentu ngila pressure ya UGM ba uday ban sil ya kani ketulok pakai ke pasutunat kalong ba habang yetir ni yathai habidai kani ketulok nakaliang GM ulok hot iki officer bat i officer kila menjur ban sil ya kani ketulok
na ka emergency fund jong kani ka office nang ni bat hakaju kapor habangi keli ya kani ka jinsi tulok housekeeping mo kani ka kam la outsource mo la ai contract sya kita diberi bayo kani ka kontrak bat sultanat ba hakani ka singi ka mamta kani step nilayo ban kran ru yung kontrak uba shim ya kani ka kontrak jong ki housekeeping bat ngila kerpar ru yung kontrak ba kumnu ba un yarap lem yaki bakin siu ya kata tulok ba ni kontrak ru ula kular smak jongi ba un siu arbanai na kapala ka jong na kamta kini ku pardo senam jongi ki baterai kum ki housekeeping hangne apo ka office GMPD bat na kaliang ka office su kan siu arbanai na kaliang u kontrak kan siu arbanai te kala long sau banai bakin yo ikan ka tulok hakani ka banai hani u banai u pamenta bat ka kabasa pat na kaliang kujungi ngin sabut din bat na kaliang ka office su kala kular bahkan pelat lut ya kani bisa ka panaksa ya kani tulok kecuki